विश्व परिवेश दिवस अवसर में मान्यवर प्रधानमंत्री एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम शुभारंभ करने परे राज्य सरकार माँ पाई गछटिए अभियान अंतर्गत विश्व परिवेश दिवस सप्ताह पालन अवसर में आज अपराह्न जिला पर्यटन कार्यालय परिसर में चारारोपण कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁଛନ୍ଦା ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ଚାରାରୋପଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଥିଲେ, ଯେପରି ମା ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶବିଶେଷ ସେହିଭଳି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ। ଏଣୁ ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ବିଶ୍ୱ ତିଷ୍ଠି ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଭିଯାନରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜନାଦୃତ କରିବା ସହ ନିଜ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। जिला पर्यटन कार्यालय पक्षरु आयोजित एही चारारोपण कार्यक्रम रे जिला सूचना और लोकसंपर्क अधिकारी श्री प्रहलाद खोसला, उद्यान कृषि विभाग उपनिर्देशक श्री गोविंद चंद्र पंडा, जिला सामाजिक मंगल अधिकारी श्री ताहिर हुसैन समेत संस्कृति, उद्यान कृषि और सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग समस्त कर्मचारी जोगदे चारारोपण करिथिबा बेले जिला पर्यटन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह कार्यक्रम सुपरिचालना करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट खटिखिया समाचार।